I ćao ljudi, ovdje sam ponovo. Sad ćemo da igramo neki drugi level i idemo na ovaj. Sad ćemo da krenemo. Dobro. Inače ja sam pored onih koji ne igraju Geometry Dash. I sad da ti vi Geometry Dash. Jako dobra igrica, tako da... I nešto ne pričam na ovom klipu, nešto puno ne znaš što ne mogu, jer koncentrišem da ne padne, da vam bude što bolje klip. Ok, ljudi, to je to za ovaj klip i šalim se. Idemo na neki drugi level u stvari. Onaj level još uvijek nismo prešli, tako da ćemo onaj level da pređemo, on je sponsor. Naravno, on je sponsor. Idemo. Op. Ne, ljudi. Ne. Mora sam smanjiti malo muziku. Ne. Inače ovdje sam najveća nubara koji ste ikad vidjeli, bukvalno. Znam se i Geometry Dash jako dobro, tako da... Idemo dole. Jako dobra igrica stvarno i jesu možda da se nervira neke nalete, ali čak možda malo da nas, kako da kažem, usreće jer ste osjetili da ste neki uspjeh radili u ovoj igrici. Onako već ima Geometry Dash, neka proba da igram, jer je meni pretežak. Iskreno, to je to za ovaj klip, tako da i...